Yo ebusia for any adofonom mema obibia akwaba ede eba too much GHS so Ghana wahala jumede na ebre asose muniaba epiesi kapa se de da ye no numede ebe sommo na eye ensem bi ekoso ewo memu de se obi asori ana wo jaya ware jaya na kwakwa ye se ye fashion ede ema eye awarefo binom na ene de ensem a ababeto abontin na chese eye wo yen nkrofa ye hu wo mu se wo mu ye namfo mu ye yonko a ye kan ya sumsem ede che wo mu no womwa ena aya womde eye yensem ekoma ya dofo no ma womo ede akutia ye na ebusuafo eye Dr. Akua one ne fourth wife eye Akua GMB womo ensem ene dey ye baba penny pomesi be because ensem bebre ekoso ede fa woma ware no ho a ehu ebehia se ye besi enkonya na ya dwendwen ho na enunti amamato ya baba bepiemu ewo eye yem papa Nicholas Osei adodo nanim ni se Prophet Kumchacha ye baba gina dwentwe ede afa ensem a ekoso na dienti a emasa nyoma we nyina esisi jebre yeko Openyi memo wakwaba de abaye dwumadi yi eso mejo so empombo kodi adom yeda erade ase ensem bi ekoso efa eye Dr. Akua eye penyi awode eye Angel Group of Company Limited eba abonten ne fourth wife allegations bebre eba edefa oni nyina eye fiashwas ne geya na ede eba ne dey abaya bi nsusu edin ababa bepiemu ebi a chese eye AJ pounds awo ye adwuma wo eye Onua TV sa wo Onua FM ne akwakwa ne papa na ye baako eyi wono ankasa ne yonko ama wa expose no na ansa ne ye babawura eye wo mo ensenumi busa se ye ka se yonko ana adamfo a enesen medase bebre mechia wahwefo nyame nhira obibia no onye nkese ye ka so bi ye onyonko a different from adamfo so that say nyonko akoye bibi say wonene nama obeyon wa okumba na wakon ama so that say obeyon wa say okun bi e beba wa life ene wa brabo mo no wakon ama ena adamfo obedan wa na wafawfo okay so that say oze ye woni pa bi owi ase a wonene nam so adwem boni kuta no okay why say Judas wonene nam so why say akaidani na adwem boni ku nipa bi o wa nene nam ba ono wa na ese wo ma watamfo ono wa na eton ede hu information eko okay enti unya nipa bi se ya enti na chese ehu behia se wo bi ebefa adamfo ana se ehu behia se wo benya yonko de everybody needs somebody okay so that say nipa bi ehia obi Bible say me no kura nante a eye chen baako na mo fa adamfo a won say wo kan Bible no Proverbs 18 Proverbs 13:20 wo kan Bible e wo Proverbs 13:20 a asema Proverbs 13:20 kan say woni onyansafo nante na wo hu nyansa na de ode sebe kwasea nante no da bia amane otom na wo mfra amane mu da nti woni nyansa ni nante ye nti enya danfo bia na esese ye de ne nante so that say fa danfo a obetu fo pa o hwe Bible mu a David and Jonathan e fa danfo na danfo ni very strong if it's a so edwin bone e fa David won so obeku David pa na Jonathan so ye so oba o Jonathan ye so oba te ne papa adwen bone ne sebi adwen fi se ne mekwa akuku David ya na Jonathan wi ya ne ho akobo David amane ye se wo chena men na fie wo chena me ba bekun etu hwe David abra bomu a enne Jonathan abra bomu a na ede na won se yen asantefo ne akanfo ye bu bebi sa adamfo bi chin onua ye wa adamfo bi o wa wo chin nua obi o ye o maame ba o ye o papa ba o ye obusuani o ye okuromuni enso unya asem o mo wa da wo to amenem ono abekata wo so wo da wo a wo pre no de dua no de apo
ba adamfo bi owa uso ne mu a na ono susu mu a menu aba se nye ye nchirechire mu ene ye mfefe ma ya nchire wo se we papa we yokoi we ye Kumchacha adamfo a onyi ni obafi se we menu ya papa we yokoi nini na adamfo ni sofu Kumchacha abeka se enye nokore eti adamfo bi owi ase a echin enua a waka bo mu 5 fadamfo pa the better no say obe fadamfo pa fadamfo a nani mrade fadamfo a okoso wo abrabom a enye ne ya fadamfo a ontwitwa wase eti me say metu de me ho aye example so for Kumchacha me said any adamfo okay me said ena adamfo so ba ko mienu ana me ensa me wo no onwo akọ abrabom mu echeme so ada say onko wanim wo abrabom cheme no ena me fo adamfo de me ho bọ won ono ba bi a wadu no unya ka 5 okra nani mre wo dan 4 okra nani mre because ena mfo ni nyina no obi wo dan be ye 20 obi wo be ye 30 obi wo dwapade e wo brochire ene Ghana na ewiase nyina ti nani mre so ada say ba ko fo wo bi a sabe wono amudi obedi ekura hoden ba bi obeda hoden wo ne nam okọ wanim nyina no na oproto emo atamfo okay enti ye ba eye Dr. Akua Amoateng one ne fourth wife eye Akua GMB wo mo ensemson ono ankasa ne yonko a like time wo call eye Ghana most beautiful kokoshia no as me di kan bo ni de eye AJ pounds wone na na kokoshia wo ho no mo a emra obehu Dr. Akua Amoateng no na enam time Dr. Akua Amoateng pe dan ede ma eye Akua eye AJ pounds no ne na chese eti eden ni mu a eye ntawantawa bi a eba wo montemte ma Akua epamu no efri efio we amachese abaya yi ede eye emema Akua no ne fourth wife no date and so woni wo mo twempra no wo de ne ko eye Dr. Akua Amoateng wo mu mfonyi ko ye se nkofo sei ena eye wo yere woni wo mo twempra na se wo pe enuoma metimi di abama approve say ya energy so wo ma me eye 100 million enti ni say no as bema se wa ware na wo yere e wa damfo wo yere na damfo dan na wo se wo den semba utia na wo ditum me da se on se ewiase yeso okuku seku yese nipa hu da bia me ka se ya na ansa na abontensu ni benya wo no na ye fie nipa ne de wo ko efie nipa mfa wa nkwa abontensu ni enya wo da etu obi ono ma brone a wote so efie a wotem kura a wotem ansa ne ye benya wo pa no na de oben wo eti nanu bi me kan asem bi o show bi so se wudu kuro bi emu a na apese wunya kuro mu wo no information nyina wonu de fa na damfo ko winsani okay kuro bi a obedu mu bia no so ope kuro mu wo no information pa ko winsani ne fa na damfo wo de ne kwotena bia ba ne wo twa ne kwota ba 4 na de Guinness kakra gu mama no na de bia wo no na wa we aboro nkwase aboro na ho nsem nyina obeka akere wo kuromu won nsem ahinta eni de obi hu ye bia no ko winsani ebeka ni nyina de akere wo so ada say eti ni oben wo no yesuro ne mo change wo wo akire me nam wo no sofu Kumchacha obi oben mi bia no me suro ne mo echi obi a wo akire kura ko de oben wo no ono nya informations ono onim tama wo de da ono onim ufura adwuma e ba bi a wo fa so atese eti nipa nye eti medie sa wo ho wo ye bema wo ye oba na sa wo pese wo maintain wa wade na wa wade nso gina ya jai we ya beka we ya kire me ena mate sei ena we ya beka we ya kire me atese mudi a kire bebra wa wade ye begu okay so atese go ye won krofo bi ono ma bronsa ma che won gift ye enkonkonsa yeah bronsa ma wa che de okay bronsa ma che won gift etu wo ono ma won se nti na ne ma bebro ono ma ye mfefe mo yesi ani ehu a enya tan na fififu ani so akoko musama thank you so ada say ena wiase ye bae ensuo bi eto ebedi abroda bi ameka ne mu na ne mfra ma ebo ne ye de hwe ena wudu aburo na ebe ya akese ye ne mfifie mu ana wudi ehu wuwu ni wayiye be ba wo yale dem na wo a wo de ahwe so ada say
eti ade bia ebobọ ba a ebobọ ba no na obi abehu mframa oyele wanamwa oyele mihia ne ya na otika bim so ada say man bi yes akọ wu 7 kwase ye wuo kwa onim kwase ye wuo ko wi man bi ne yele nete na wana na yele te no ena opie ye ena okọ baabi na okọ ya ade ehia ne pa ena na konta ono ana konta ba fie na konta ba fie no ena na konta betena fie bi 2 hours ema wono ne yele achiri ba ne yele achiri ba beema ba fie betena obi 2 hours na ni ku ne kura ana na konta nso opie woni ho ni sister ya no aduane wanya bi wadi edu tama onwo be kono so fra wa konta ana ma konta mame na me na ma konta ni nkomo na me nchia no na me chance ma ba fie me ba woni ho ne yele fra ni kun ya so pese woni na konta kasa wanya no or try so many times be 4-5 times wanya no se won ko o didi wie ya na ni nua be man didi wie ya o kosi no o kosi ni nua be man no di o spark ka ma ni nua be matem o kosi no onam kwa so kwa na konkonsa ni bi ehun se asumese yele air drive be mate front konkonsa call bi anso ekọ papa call bi a hwe ya wo course bi wo no ma call bi a ya na obi be chawade na obi breuska obefra network busy obefra phone nadum network busy enko call wa obi be dan oka ofra ya na dem call wa police for hwehwe ya fra wa na dem call wa yen konkonsa call ya fra ya 1 minute na dem be obi hu ye ena ofa phone wano kom ebedi nkonkonsa nti wo fra ya pe ekoye asumesi wo enfa wase ade asem wo enfa wase ade asem baby a mehia wo yele pa be ma bi otene kem be ma bi otene kem onse Ghana ni so ka asem mienu a wode mienu be ka ho na wote ka anim no miye no konkonsa ni obi a wodi nkonkonsa de ese so wode bi soso so se de ebe ye de wo miye no na soso ni mo fe na no nipa nyo mi kan kura ntesa be mai edimrika gidigidi obi odo na yele omo obi nkisen omo obi nsuso nim wo dimrika free ba bia wo free gidigidi ena wonye information na oba ba bia na yele ne wona e kire no oba pe ena ne ka ne articulator ebe hia ye ena wuye wo wu nkwase ewu sem no se de eye Dr. Kwaku Oten eye wo yire yonko a wonim no wababa be kasa ensemwe na won so wagye die na won na aye adwen kro se ene emema wuska no ama wo de wo no so atimi di aba no does it mean say on trust na yire na na eye negative and positive on say nankasa no ni pagidie wo wiase na sa ni pagidie ni wiase biem gidie nyina kamram gidie nyina atofom eti no won hyada ansa na be ma bi bedi ntente e wona yele ho no na on hyada nye ne yili ni so ada say en ansa na oba bi bedi ntente e woni kun ho no na won hyada nye ni kun ni okay because wo ji kun di na wo adwuma paya o ma konkonsa ni bi mfra won kan je o se wo kun gina ha ana wo yele ni obi namwa okoko wu nkwase se wo wu ni kura fra ni nkwase wu owu obi o wa nkwase wu okona bibi yawa ayo kwa so ada say ansa na obi be yesa no na wonyi nipa nini okay but me so da bia me program aya me sofu Kumchacha ya me kan say se wo ni obi te na se wo nyi nini a better to stop wo ni obi te sa wade na wo nyi nini a better to say wo be stop okay because obi ono man na yili kodi dwakora kwalonto na odi nachi na otete no wonyi ni ayede o wale na yeden de be ka what ma say na yili pia akoto ade aba na odi nachi na yili phone da ho na ofa phone na o miemia o hwe mes course aba so eni course a wonya
so that say ni kun phone da ho na wafa ebi kura no ye ni kun business partner so that say na bia wafa no miemia na wo ye call no obi sa hanie negative questions unji ni pani ni a wo wale na ye den etu no obi ti na sa wonyi ni better to stop. Nti Dr. Kwaku ti wodi for was side honum se o je eye abaya no edi ye na wono so ene ne ye adwen kro se wo me dia men kase Kwaku ti ndi for me mfa fodie ma no sansa no no so no se bi obeye sa no na wo nim die wo hu so that say na wono so ate ne ye wo ekoso ne ye wo hu idi me mfa brem e ma Kwaku ten no e na me mfa brem enso ma akua no so me mfa brem ma me di brem ma konkonseni no who say Luke chapter 17 verse 1 says sinti di abeba de nam no so beba onue it akan brem Kwaku ten me so fu Kumchacha meti we say me di brem ma Kwaku ten onabo Kwaku ten na opani Kwaku ten a na mamremu ne yi ana me san brem akua nso a na mamremu ne yi di so fu Kumchacha me mfa brem e ma Kwaku ten ene akua me di brem e ma konkonseni no yo ejana yeseto aso no eye nsem we eba ye ni nyina mu no ama eye nansen krampo no Angel TV ni bema baako eware ya na jese akua kokopie mu ewo wedding honum na ne ring on hye na ye hu ya ene se eye Dr. Kwaku ten nanka akua ene ye ne manager a just wo manage eye Angel TV e dia man na so sei wayi no e dia free wo no na obi a wone no aware a wone no ewo emma se entokwa ena aba eno che se dwumadi ana bibia wodi ahye ne nsa no timi gi free ne nse eno ye busuya program so ada say ye won sem bi ono mo a da no meka wo fidie bi so se awale sem no obi a obi eti na Yesu Kristo be wi aso wan wale da Yesu wale ya akonya program wona wadem obi o wi ase bia wona wale mu issue ene na wadem program so ada say eti afa awale sem any business there ya na ye private you can say life enti afa wono wonwa abusua no on toto Yesu be wi ase no me se Yesu e wale ya akonya program obi awade sem no awade ene mu sem doso eti obi awo ne party things ene niema bi wo mu a so atase wo mu a na wo semu na wo bompaye obi di abane onim di wo de yebeba eti e fa won adwuma mu nsam ene ni position aye de amane de me te anom eye me sofu Kumchacha me te ofidie wi so no on sovo okay na mfa so de ma enti say no e wo say entawantawa yembra eye AJ pounds ne nsam okoko kan ye no se wakwakoye akua adamfo na wakwa di saa konkonsa we asese wama wankasa wo yonko ba efa saa wo haw no mu no enti eye de bia na wo say like obi betray obi because of didn't na mama like that betrayal na ba sika eye ahoya anase ntawanta wakakra beba eye mene me yonko ntemti na enu nti ene saade a wono susu ba bia na nije wono mese ho no didn't na ma ayonkofa ntawanta wa ebem so no yo ba ana me boa oyo ba thank you also emma wo program chin me ma okay so I say because only a man na mo a emma no ya na nantintwitwa doso so I say nantintwitwa ne ahoya anyway we na sesemi na kaminya ena manya ena ono abenya ya na emma wo sa program no ene ade so I say eti bebre ono ma ya ahoya okay na ewiase e bae no on say ye bu bebi say wa ma onyonko ntwen ankwa nso ntwendu nso ntwendu dia wodu be yi obi no Nyankopon so be me ye di bi ayo eti me de nipa bi anu na mo wa ahweyi ye very 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 important so I say and the nipa bi awo nso a your secret is your power yeah your secret is your power nipa bi awo bi a nti da bi obi ama na suma semen wo no akasa no okay me that make us say uji nipa di too much ya ade bi a wontom no betom okay uji nipa di too much ya wanhwa wani begu ase yeah uji nipa di too much ya wani begu ase fidie bi ense se utom bi ya obetom amena bi ense se wo fam no obefam enti nipa yesu su ji nipa di
Aya susuji ni pedi. Yedi ensem no eba ewiye no. Efutuo ben na ade be ma eye AJ pounds konkonsa okokodi ya sese ama ono ankasa ne yonko ba. Fa saa wo haw ne atiti me futuo ben na ade be ma ono. Na wo wi nso na futuo ade be ma awarefo no so wo de egu akwan. Ni tie a mekan se say ye saa na ye no kora dia ene wonhwe ne yie. Say ye saa na ye no kora dia wonhwe ne yie. Ena obia nso momodin so obetimi amme protecting the marriage. Okay. Because it's not easy. So be awale be 20 years and 15 years ya respect nipa no awale mu nsem no edoso medase of Kumchacha. Abusiafo Prophet Kumchacha eno no so no de na no disem etu edwa ye nuaba AJ pounds se ukọ onua TV akonkonsa headquarters ono na chese odi akaginemu ede etu edwa ne ho ansem na chese ye twetwe ye fa ensem a na se sika okokọje ye ede yi ono ankasa ne yonko a wone no ekọ ye Ghana Most Beautiful, that was year 2011 no we yi ni mine no na ebeje adwenkyere efa eho no ye papa akasa bebre wonso wo fie sen na wadwen esi efa echo obetimi e de atu edwa e wo ye comment section ebie mu nso share your videos no fama etiefo ne ahwefo ne wabusuafo enya na follow ye wo ye Instagram page @tumagnh_emrepom no ye bekenkan e de amam dasene ye besane